U pravoslavnom kalendaru danas je Sveti Arhanđel Gavrilo, letnji, inače prvi dan Gorešnjaka. Na današnji dan slave se i pominju sva javljanja i čuda koja je u istoriji hrišćanske crkve učinio Arhanđel Gavril. Prvi put je slavljen na Svetoj gori u 9. veku za vreme vladavine careva Vasilija i Konstantina Porfirogenita i patrijarha Nikole Hrisoverga, jer se ovog dana pre 1100 godina u manastirskoj keliji u Kareji javio i prstom na kamenu ispisao pesmu Bogorodici. Kelija postoji i danas i smatraju je svetim mestom. U Bosni Arhanđela Gavrila slave čobani i zovu ga Volujski svetac. Devojke ne rade ručne radove, ali se misli da je ovo najbolji dan za mobu i sve dobrovoljne radove. U Takovu pričaju da je nekom seljaku stalno crkavala stoka pa se molio Arhanđelu da mu pomogne. Arhanđel se pojavio na svoj dan i zajedno sa seljakom potera stoku prema rudniku. Usput su pojeli stoku na 7 izvora. Kada su se uveče vratili, stoka je bila zdrava. Od tada narod obilazi te izvore, pije vodu i leči se od raznih bolesti. Gorešnjacima narod zove najtoplije dane u toku leta, kada vladaju najveće vrućine. U Pirotskom kraju Gorešnjaci su dan Svetog Ćirila i 2 dana posle. U Južnom Pomoravlju Gorešnjaci traju od 26. do 29. jula, ali u većini krajeva u ove dane se ubraja 7 dana koji padaju od Arhanđel Gavrila do Svetog Ilije. U te dane prete požari i paljevine, ne radi se u polju da usevi ne bi sagoreli od sunca, vinogradari ne ulaze u vinograde, žene tek uveče odlaze u bašte. Ne sadi se i ništa ne bere. Negde kažu da za vreme Gorešnjaka orlovi i ptice ne piju vodu i zato tužno pište u vazduhu. Žene zabranjaju deci da se kupaju. U Homolju tvrde da se tada uznemire i vodeni ljudi i hvataju sve koji priđu blizu vode. Deci brane da odlaze u šume u Šumadiji, da ih ne bi kakvo zlo snašlo. Srbi u Dalmaciji veruju da ko tada isplovi na more, nikad se više ne vraća, piše u Narodnom kalendaru.